ukuthi umuntu wesilisa bakuyenze ukuthi bamlokhe ngaphakathi ekhaya ungakwazi ujabulisa umama kodwa ngaphandle ugijime njengehashi uyabona nokuthi ke sometimes kuyenzeka amakhosikazi amanje ucansi lenziwe ngama terms akhe ofuthi kuyadistroy umshado ukuthi umuntu afuna ukuthi kwenze ucansi just because yena uyathanda mangathandi yena futhi ngelize lenziwe ungaphela futhi 2 months. Iziphi izathu ezenza umuntu ukuthi aphumele ngaphandle kakhulukazi wesilisa? Yo. And then umuntu wesifazane yini emenza yena ukuthi aphumele ngaphandle? Abantu besifazane ngeke azasho athi ngiphuma ngaphandle just because ubaba akangenzi kahle. Arelo ma cases lawo. It's either financial muscle or mhlambe awumnaki ngalendlela le afuna ukunakwa ngayo. And athenga nakiwe uphinde futhi ungayi address wena as umuntu wesifazane. Okay. Why ungaphuma? Uzufuna ukuretaliate. Uthe engene endlini wafica umkhwenyana wakhe eyitika nenye indoda. Kushome ngasoze yadlula. Uthi usabheka indaba ajikijela i-screenshot. Angikhulu uyazi ukuthi ku rare ukuthi lezo zinto uzizwe ngabantu abangakholwa njalo. Ngikhuluma ngabantu abakholwayo. Ngoba njengoba sikila kwi-podcast abasindisiwe nje, inkinga zakho abantu zizo revolver kubantu abasindisiwe.